samo u sredini imate zaokružen Yosemite Valley. Tu je taj njihov gradić kraj ovog visitor centra. Yosemite je njihov gradić, Kari Village je tamo gdje je duplo V. Gdje ti je duplo V? U sredini piše Yosemite Valley visitor centar. Yosemite, ovo je ovo. Yosemite je sve ovo zeleno. Park je ovo sve što je zeleno. To je ogromno. Mi smo bio malo niže na karti. Imaš Glacier Point, ovaj put što je niže. I ima Bridal Veil Creek. Sa malim šatorom. Da. Da. A ovaj dio je planina, a ono dole je dolina. A Glacier Point to je najviši dio parka, to je oko 4000 metara. Šta? Šta ima u parku zanimljivo? Pa, planina, dolina, razni jezere,